Isa nimbula binaka ni sambula re beke menina siama tiko mai na kabi na ni kua kabi ni singa wakarawai na nonta bono mai viti sa o chingo na va na rosa nga bul kalimina miniti marutaki na nomuni siama tiko mai na kabi na ni kua o klani ba rawai do singa ni bakadenu weekend mai viti bunga weekend era chiko na correr salis chiko ka mingona tete era mbeka na marama salis chiko mingona bibili da marutaka ni dona tikni ya wongo nda mendambe patikina menda mai vitala noa kanda mai rongo itala noa talenga na buku ni nonda tiko na kenda maliwa sona nonda bulangi na buku ni sana pakaturanga ombua me bakau ni sakilatiko sa ikarosa nga bulu kavitu ni singo ni bula o November na bula ngo na bula imbalolo levu ngande sartikina na sana pakaturanga ombua bunga bikim niyo ni sapa kumureti ko mai sona vitala noa sama ibakai doritiko ira naturanga marama ni bua ira rabasu ira talanga rabakawati bua ira talanga era sema na buku ni bebakani na buna baturanga ombua ia na kami na kuwa satu sartu ngango na kenda mali wendo na nonto bulang siapa sartu kumai na toko lawe loma da marota kan silitu muko na nona ngona ni putura ngososo kito marota kan ni rao ko mi mendame pati kenda na loma ni dona ya uango na nona me wasia tu nanga ko so nona ni tala noni sesanga na nona isususu kena buli kena rakavaka kasama ni baka bulu tu misali tu sartu kinango na vendela na nuku mai na vanua baka emirati mena sana baka bula sarwa miau sambula re masta aroni kitolele miau sambula re Dr. T au baka binubina kabi kimni na nomuni sulia na unango mombo baka itabi kamaruta ki sarabiau au baka bula rara batiko ibiti be kimni na siama tiko mai na bata ni vitala noa ni Dr. T au nuitaka ni kemni na marauta kana bika kero sa marauta ka yana matakalele tiko ni sigani kuwa ka kabiti ko ni singa mai biti ina bakale bu bunyai
Sabi na pakalib na ngonong ko, sabi ti sar cuma na nakaloko na bono siya matikumikin na turanas ni Buli. Vina kananga unang sa wati na walu na rosa na wulu kabitu na miniti na matakalaylay ni singa bakaraway. Santi na. Sengay wati tiko na nakatalaw. Santi na. Bato tumanda ng raki. Na raki na tokalawelo may daun duon do tunga. Wakambe ka sombe kana panuan na tarongan na kenan raki. Okay to sa baka sa anraki kata-kata tunga. Ena vinga una keve. Iyo sandando ni tiningo na nga unang beka ni lutum beka may kina ng bata-bata. May ado bati kung beka ni na bulaw January, February beka. Enda uba kile kina ni binaka na tokay na tokalawelo. Sa totoo pa ko tiyaw, marata ka pa kaliban ng bongi, may siya matiko na nunggu bata-bata na maramang gas ni Buli o gas ni Buli vita, vitali na ng bola. Tali taksar pa kaliban na nona may biwasi, ni lako-lako watsar tsingan na nandar na bibital na ni kuwa, na buko ni sasang. Ang dura kayo, tali taka pa kaliban ng bongi na nunggu resa. So na nontang ngoni tuke, may biti, sarlaki tu. Na sona pon mo na besi pura and then do rongo tatunga and then do sarabo tumbe kana reti ole alo yung go ni sale ba kay tiku sartunga kya ya seber man din dor nga dayan ni na no muni bono ni na bono ni sa tiku mikinang ko dor na siya matali man di banua ibiti kero ni bak matal tike muni manda na no muni kor ni vasu kena bono ni asusumikina kerawa turangas ni Na bakali bo bunway. Au kaba ibang ngono ko mo bakam bula raramba igo imbu audoko inabe talaniabu imbu irahim boy dahe ve hemutu asakila yau igo usaba binabinaga ve hemutu mbere igo ni hilayau payau ko aroni kitolilei au dabu igo mai na banua wasuhina hi wainunu ikina ko wainunu may nasa nako utuasan na himbua. Au sa may bikarab igo bakas ni Buli na maan iukoy. Kaya usan na bahambula beke miyaw yatu tungasara. Ihumbulaw na ikina ko wainunu nandi isolebu beke miyaw udo ko sara bakarorong ihumay. Miau sa bulare. Au nabakan bula biro ibu ngai ibale. Mba ini buruai. Moto na buso iau ni una bebe sa ubosa igo mbale ani ni una kai baka madala igo esa na kai ngamay na bono ka ula kumay. O yang beka baka rong igo mai o ya au susu mai mbatini buruai. Na asa ni udi mai na wainunu riba. Au na nandrepa me una bakarita kaniu marau taka bakalim na nongua susumai na kor na itinang. Uniwa yo na bono susumai kina o koya ke bakause mali sunaya ne talan noan uniwa chale Dr. Chale ke robi bol katsara. Nona iba kamadaloko ya niya nakawa ni David Wiki. David Wiki nda klabi na kanakini talunwa na bonwa sarngaya ko ngole may kina oyaw. Au naturanga na tamangu o Alexio Kitolilei turanga ni Rotuma. Ke baka raidali suna nung kor ko tuakoy na district senasa na ko itumuta. Ko itu tiu. Au sangole may Rotuma na nga unawa sa tauri bola kina hanggas ni Buli. Yamber nga na iwutu tini nga unawa ngole kina. Au sa kilatunga ni daka nga bonolemu. Bono nga ni daka au lesu nga iwainunu. Elemu na nga una ni ndandaw tarong ya ongone ni bei. Lebu na nga uno ya unandaw baka sa matakamanda o demanda tarong yaw tiko. Baleta nangay baka tawkina na nunggu isang taro.
Iyo na panua ngole mai kina baka tau talenga na nungu vingomi na panua ya. Ko ngono baka bina kakina ni undau vingomi baka tau toko na panua au susungi mai kina. Mbakini burua yo ko toka na yasa ni mudi wa ilebu me baka usaba madal kina. Nangauna na wili ni vale awakila. Asibia tu na 5,5 na vale etiko na koro baka ngalalango. Yo ko mbau koro bangalala lim awa tumbu daki makina kau baka bina ka bona turangan na tamangu na turangan na marama na tumbu na be susuro wa baka dora veau awa tumbu kau nasega ni baka beka taka ni usamarau taka kandau baka buna mi undau talan walesu na libu na ngauna ka lesu tikunga kina vanua awa sus makina. Jambe ka baka dada bunuai na beika me baletiau. Au nangara ni kuria tali toka ni una sule mandangan do ngona beke mini moni no meu ding mandanga kina baka lelai. Dono vinaka rong re na nomu bi wasi mai kira isya mai ni biokan ni wasi mai ya be bunuai chale. Marotak sarva kelebu na nona maybe waseyo bunuai kangay kelengo ni chiku na nombro siya mo ni biokan totok bakawoti iya may na nomu susumaya kasi mata talaga na nomu biokan ni rotuma nawaye mauri bikim ni keda na biokan ni rotuma o nindo bakarorong may bakalebu na nunggoy bata-bata bakatap mata na nomu buli orang ni wasya mata bikin na nung mubuli man nung ono sedor boleh kina mana do nung primary secondary kena nung musang wali sar mo laki buli gas nipo. Ina baka lebo bunuai oya wate ke buli na tinika diwa walu sang bulu karua. Ya wate ke kelas 2 na korni buli ya ka toka ya na tai ni banua ke tu baka tigo kina na dani korni buli ko Andy Alien Primary School. Na ngaunang ko sa toki may na yasa nga ni koro kito tigo kina na kurni buli andau tiko ni na estate ukila ni na italano ni buni mai chale ya buli talanga kino kwa iyo na buli na Andy Alien ni mbaundo na buli una senga ni ngule barao bakandua baleta ni bimataka biakabi na takoso ta kina bondo wanga bondo wanga yani takoso bondo wanga lisumai ngo bunuai o bondo tipo na lomani ono na ambaki senga ni ono ya lima ngana ambaki baleta ni na nungu buli mai na primary ya kitu andoni mbame dan andoni mbame ndongone nangona ni lande kelasi okila nangono satiga mugas dibuli kina samba kaise ngana lande kelasi awa buli kina wata keruto ke nanganing itu tuluti kuna I've got 3 sisters o Petra o Rita wata ke Yana wata ke ko yang nindondo bikitu Jokim kila ni okito ke buli na korni buli na Elen indo na korni buli satu indo na bonu indana ke baka mentana gai baka tutu batakan ngonong kon tanang gai rezeki nanan renre yon ngone andas ngapin kila ni ya en renre yon only when we reflect nang nang antara ile sun nagare kayang ko nang salah ya en renre yo abuli kina awakila ni wa kelas 5 nunggu gas ni buli yo nandau baka bina kana bengona kere wirera tarayau nunggu gas ni buli tiko nang ngone ya Master Pio Kamberi kelas 1 ko buli suba nang ngone ni kuah nunggu gas ni buli ya beauty ko ay mundambe na intermediate na una composite classes kina na klase awa manipasi kau wenga una nonda ule su tunga i Andy Alien di mondo puna tunga na bonua ni wa tiga bukina bakaro tekina kau ndo baka bina katunga na beka wala ko duru mananga una ni senguni buli au kila ni bakari dale su sona vital no evacha au kila ni talon beratigo ndo bekana marama main banikea tuguna chiko kwa na kau kakana ndo kau na kakana ni kau ni meleda kana bakasanga kima mital nga kima miandonia maya kau na kakana melako kurni huli ka lai bakasanga ndo na kine kima minalo manindo na madao
kena bali ni urai leso na tuku na nongo wayau nongo awa susumai enandua na sole baki mai beira na leo imbatini buruai ko ngono nondo baka bini katingaki na bengo na tobok ndona ka bunuai na buli talenga na ngone ndau tuna una vakina na break na recess ke mamindau ngaila ko na benguawa se na be sosate karatumbu abo gitu sa kata-kata na ke mami baka singalebu ka ke mami bekinguawa kana saranga maibuna nga una ke mami abuli tukina fresh from the farm yarandau tuku nambek ya na primary sanggai baletan yato nga nakalesiono sayang meta kanan jawa por nibuli au sa maningole na solebu junior secondary meu sa ela manda bakale kay ke Dr. Taris don binak sanjin dari tuk-tuk yang ngol cukumengo na maramagas ni buli bakadengo kalara saleleao pamadal tak cukumo ko nyo ko yang gas ni buli tak maramati namuni au sa ba binak sa bulan binak bulan re maramagas ni buli bakadengo kalara binaka bakalemu na nomu vitar tarti kumai bakambulu cuk mebi kemni masta bakan din tak cumo ko na bi bakatabuli na korribulo sole bu junior secondary school sanjin leso ni tabo atorika wator na arts ya wator bek na science rado kay bek kay so nangono buki binaka bakalemu bunuai na nandingin bek na to kabiyaw nangono wala ni kinesulebu ya nandingin mo taranga na technical drawing sa woodwork waka nabili sunike dia ndau sulike dengan mementa tara todo all compulsory subjects nangon ni buli sulebu ni ndarusango le ni sulebu au sa bakambula bege mi udo hindalani aku sulebu inna koroko na windo dabanga mogole buya birunga ndo sambulare ndo bulare may marabi may nandi au bakambula biru inga inambaw na kurinlo ina urang mauambu ndo sambulare bulare valeba au bakam bula biru nga bin biru ngangas dibuli masta s binaka bakali bo bin karabi ukere mo nangay wabu himay na ndua nga unle kalek masta kele binaka bakali bo bula biru ngawan mis korlala binaka mis mata masta ndonu miss ndonu miss rosa mis wangatini bambula iwani ndon bulare au do kangas ni buli lo manimbay na buli solebu punyuai ke mamia durimbure sambiwo wainu no mesangole ne lapu ni buli ki solebu ngoe sengani kabu mbaleta wiro na tukangu na ngauna randau mai lotu kinai solebu randau bode mai na wanga bode mai na singa bakarawai mera mai lotu misa na singa tambu mera ngai lestale ya sama Indoni kima mina na mai buli solebu kima misambiung juman kima misama itu rimbure doangan ni mamimbur na tangane doangan na nonra bure na lewa kima mibaka binaka ni ngauna ya kima minggara bisa raba binaka na nonra ingu nanggas ni buli una baka binaka ber nanggas ni buli era baka rita kaya sona buli uwa si bisara sentendonia may nangauna ya endo na kaya daw talno taki bakali na may birar sa talno di na taumbale may baka sa kamatalang baka kino ngasnibuli kalara kaya baka may ngasnibuli bulare na taumbale kaya daw baka dori may nabay korkoro kinapur nibuli kimami andonia talangaya kimami taumbale dake kimami siru sumbumay na solebu junior secondary nimber ninga maybe sa na kurni may Conception College ya nakaki mamian dunia ya uka buan dunia may so nangastibuli na nonra lako baka mataka may na nonra ndui koro masta sila na taumbali may na masala me taumbali dake taumbali lesu lele sara na bondoluri me bakarto kamadalaki na lebu may sulebu baka ipete rombe ka na noa baka madalam baka tigoti na mambaleta na lebu ni taumbali iyo ya ki mamindonia keve may nangone keve ki mamia may buli sulim
Toto kana buli Winiwai. Laku bata kina isalua kini bibi kandrendre ki mami rumah. Endo nakauna no mami talita kani ni umay relesu. Ya via break point saranga osulibu. Balete via sulio ko ibeo endo na buli tu na bangko biao. Nangauna nga sarawa kino sulibu. O sarawa tanan mumbula. Via bato kaya. Baleta bakarauta kina kima mikatalau may nasinga moniti kina singa bakarumbuka baka singa libu bakakab. Ngai inda ula ko may nasinga bakarawai sa kima misa sulinga bi kima minay katalau nunguntinga. Na baka singa libu kina bakakabi kima misa andui baka sanggara na kima mi. Sa mboko na mbuka wal ni kuro. Bati ko ya na nabuli kina balembali. Sa may baka nga itu kuna o pete mai Samoa sa Navara ng Bolabara na new ya daw ni mamita kata kasarangan ng nimbure na Bolabara na Kambambu na Lakoy Waitui ya keda na bika ki mamita kaba merawa ki na naidoy ni baka singalemu ki na baka kabi ki mami ya ni ki mami senga yang baki tinikan dua so rasa dur maimbure rasa kelas dua mai me ada basta rapakan dua na fomba Gay nasambula ta kamay ng bulan ni Ray nangauna nga okwe sa lebuda ke nanon yang baki lebuda ke nanon na fom sa Ray Rosumbuer na kalalay na lumanimbure. Weki mami mandanga na tangani arsando suli na ni mami sulu mera sapato wira na tua kay kimami para tik may nambure niya leo mera sapata na suli. Ebe buketa kinatatak. Yo bato kaya na nambula nakakana ukla ni na inda nakilabina ka na durimburi na kana raisi mata kinadal ya isalua kitu ni main menu me tandau kania na loma ni benga una kete na ngunti bakaraw tanga sawa singa may nakamu ngunti taka lebu na una ona o donu makanan na rendre o na bola ka may do bola ka may biya o wainu na lebu na una ni ukila ni lebu na kaka na iyo sa may burimbure sabi na katikina na busot tabakan din sara. Sanggay daw lebu na ngauna ni daw leus taleway mo. Nangauna sa sireki kina na buli sen don baka na weekend balabu. Kaya kaya nga sa lo maniwasos ni buli taw ko sarnga kay mamisan daw tuwe sulit. Ya na nambula ni beba rautati sulit. Baka binibina ka ber na turang ambete ber na maramasista na hospital nga bitaw kumay nangauna ya. Patikir nang kasibuli ko rasulia hindi nasar nga nanon rayu patake nanon rayaw me kin maminggaran kin nakabnak tao baka sa mata kana ni maminggas ni buliliw masa julit ilulu ni kurni buli principal ko na secondary sa garaban nanon ay tabi kurni buli sangga indaw lako nang bungi mingay siwata na kin mamika me kin mami mesingan mekanis nga tambo Patu ya nanon ra sulit tau ko nanon ringu me nanon ra bingarabe. Iyo dokta ti ninda rele ko enda raita na beka enda lako duruma. Enda taurai lomanda ruim bimbi. We are only grateful for what we have gone through. Yang naka enda narawani kaya ni inda may release we. When we come to reflect we are very grateful. Iyo yan baka na itutugo ba kala kami ang baleta na huli may sulebu. Iyo kaya balembalen yung rate to ka na nung huli unuay. Biya lima na yung baki may andi elieni, laiva na yung baki isulebu. Kaya balembalen yung matay nyo nung viwa na yung baki nung huli. Wakti ko sarang may buwa. Andina. Totoo ka makoti. Doon ko bakang bulo chuk may bikim ni o iyan ko futi. Bakang bulo sar chuk may tukun chuk ko niyo non iturang tumbu-tumbu. Kaya marami tumbu-tumbu ro ang kasi ni buli may soli. Dono binaka. Au nasenga ni ngule dabi Master Joseph Kaufuti. Wata kay Miss Ariata Kaufuti. Ruwa rawa soli na non raundina na mami baka matablit. Ubambulo iwan ni mundo lube ay Master Kaufuti Miss Kaufuti. Do sambulare binawali
Sa totoo bakawati. Nakapagaliw sa bikim ni na siya mati kumayo ni siya mati kumayo na biwakani kaya ni baka na nanuleso. Doon din na naribi na ko kunya turagas ni Bulyan na nandando kambimbi menda do release menda reda leso na nondi sususu balete ni baka muna bika menda reda na bika vinaka enda sa tawa enda sa tawa talaga na rendre totokan na bika wasya ni kuwa ni solongono ni sa libanggar vara unili kambambu au ni ngole ni waitui munili kibanggar kakan mena en lomani mo ni madaw ya au talita kono gorong ada no mutupu no may membeleti Master Julia na principal ni okwas talaga leisiwa melay olimay me koto me na kemni vasi na tam sandu din turong rong vinaka ya masta iyo bunyuai sekan yo ko nga ele butalitura be bukita katuna kenang ni mamingarabi na tuimbure patenta na vendu taita ki na duru na kaisau watake na nonda ngarabi embure sarui daka mbimbi kwa ngona usa ele budanga una I take my hats off to those who look after boarding schools yes they did so much and it's a struggle and it's going through those struggles sekunda do turong ada tu ya masta it's above and beyond their call of duty. Definitely. Yes. Esa iyo nindaray na itabi bakangas ni Bulia Dr. Taris in the Sangarita kina. They are not working because they are being paid Iyo rasangara pasar nga bakataw ko they had a mission. Narabing garabi and alon rataw ko. Kung ano nanda sa ato maingo enta sa nandaw baka binakatungan na bingo natudok. Nasarang amen nakabalib sar masta rong re na no movie si chukumay lele busar kan korba kung bulit chukumay Amerika dombula binak Amerika may Australia New Zealand dombula binak na siya chukumay Vanua o ni baka binak tak chukumay na tukutuko may wasiti ko na singa binak ni ko totok baka wuti na no musa buliti ko sa umbimbi may mongolen ni junior secondary school mo sa ngolen na bata-bata taraba embo tu so na no mutatandra pakata ko do tanra tubeka mo laki avo binaka abunoy ukila ni ato may nando nang una ni usati ka bumbeka na secondary awasaba ka sa mata ka tumumbo bunoy ukila ni nda sananduin dui kilay kentanga awa may solebu awo sa maningole mulay buli na St. John's College baletaw nang gasa ibale o kaya buli may dawati okila ni lebu beki mam no tumtum me bakanga ngonyo old boy nga may nandoro ko dibuli erandaw binakatatalangan na ngoni mer nangolikin yo nangoni okila ni lebu beki mam it was a choice between St. Bede's College and St. John's iyo kaya wasa maningoli dawati hindi na ni tutalitu so nanding me kimamingol kina okay mamina nangoni buli iyo ko nga ya awa nanuma mewambau buniwai awa ngai raita na strength ni beleso ni tikokina au nanuma musambo talo no manda idawa di Dr. T musango le saran kina may St. John's awa ngolikina bida batatale na nungi tokani Kornibuli ke mamyang ole dawadi au nakila ni ke mamyang ole bata ke Sibina ke Ratu Rafaele pasatsu mengo Australia uda butanga nada una baka binakali sube Miss Naliku huya na onanda ubinga rabire iyo may dawadi ko nga ya bunuay nanga uno sa pasita kisole bukina niyo sa it's a passport kaya sa tikta kisole buna numumbula numero kisole dawadi is nothing because you passed the test so that was for me au ngole dawadi ulai form 5 form 1 may nambaki viwas ng Ulukarua 1992 to 1993 ni awa manitora kina na lesson na geography na physics batake na biology awa sanga mi wa piwa chemistry baleta ni wa binakata mi wa bunwai au sanga reida ni wakasaru indrendre bia una chemistry au sama ni bisa una nungu lesson au sama ni taura na geography awa binakasar na nungu bika bakafika na nungu to kamay dawat I did well in math
baleta ni ure dele susuna vital no the teacher decide so nga no ngas di bule e baka buno ko na mutalita ka na lesoni wa talita ka wale bundo na ni tungas ni bule na ngona ya masta wojek ko ya bitauria na math kau baka binuna ka ni bondonia na matanggali wale ni viva buli di ndo ka ko ya pisco volunteer para ngole mai Amerika. So to me, he brought along some of those American strategies. Nangone ko tamikine edaka sa rabiaw rosar na nungtombo kana kenada kana fika my St. John. So I did well in math. And nangona sa tumakina na bitaron ya umaro takabale bunyo ang upasi. Iyon imber ni watina mbakina Dios luka rua. Tinkadio Dios luka rua. Asal ko may na form ni application ni bulingas ni buli. Na Corpus Christi. Kausama ni filter tu na form. Iyo sa ati ko na nunggu bakanan no meu setuman tara wawa, meu sela ko na form bitu. Balta sa ati ko butal tungan ngone na form bitu. Iyo. Pati asama ni ngole may na list ni Oira Rasabingomi na korni buli ni na pointi na Corpus Christi College. Kasama ni Tigo kina me na adango me usana lako kina interview. Usama ni tuku na be turangan na tamango. Reda. Wada manda usa kereba. Wada manda muse form 7 talemanda. Tigo bikan na unge ni bia buli. Muse form bitu talemanda. Kasama ni tuku no ko ya me usa kuwa ni ngai form bitu. Me usa lako manda nga me usa laki ngasni musale buli ngasni buli. Iyo ya miun ga relation to talaga nakana yang ani nonton tau bakarorong bir na nonday tumtumbo new relation usangay reda na pon we posame kinoko balete nyoya unga sentundwa usangay reda na nona sana numo ko ya ni nungula ko taliki na fombit ko na la ko taliki na ndo na wase ni labo ko ndo balete ni ndo ne tumayana na bunway na ngona ni samituru seberaki na free education ko ndo ne tungo usama ni ngole kina korni buli budi ni na pointi tolu kina namba kina nunguli o maro tak kina bakali ondonia kina sona ilala kau maro tak sar bakali endua nangona buli tu kina o vitalina ko ambiakan ro vital no ko SMA sar ba bina ka imbua o ba bina ka bigo vita ni ko wasia membali isole bubirunga Obita ako yang baki tulu chubani ketua sengeti ke bulan baki bulan ni nabi osang bulu kapa 1994. Yang ba undua telengan ni buito kani kero bulu bata na no Mr. Romeo Mekela kero yang baki bata. Ngai katulu ni mbaki ko nangon engo ko ya susu ngama isuba. Awa ngai kauti ko mai wainunu. Nindo e tutu ngai suba ngai kauti ko los tele wainunu nando nangon ni sereki. Nangon e kauti ko kino pa ndole bu nangon e sasa ka kan bin dongai mule da ko ya. Nei lako le si wainunu. Baleta bunuai oke tu asusumai enando na vale embitu na kenalalanga na kena katumbaleka ni ngono relisukina sangania nga morai na katumbaleka morai na tamata la ko itumba ko na rainga na langa ngani mbitu saru ile buna ventilation be kana lo mani vale pa balik tak kino bakali iyo awakau tinongu tokanin rendrengo o Romeo Mekela o ka kera usanga si buli batati ko na kurni bulingo ena toka lawe loma o ko talanga u baka binabina kakina ni sangasar nga baka ko ya mi mba ngole mai to ko chingo ko ni ngole mai iyo ya na buli ni tongori ni be baka rutakina pointi o titul lembaki sau rawatan na bika ngan red au sa tarai ru na kena certificate bunuai endo na certificate ni be baka buli di korni buli na kene karua mo na baka tabuli dan na buli ni lotu ena non da be korni buli lotu ko tu abo kichibiti au se vengu manda baka leka ka bunuai sa toto kadina isa ya barong chuko ko Master Romeo baka vinaksar baka lebuana no vina numi rongo vinaka baka lebu na numbio sita kamaya sa chiko may gori may tokalay mo vita sa chiko may Master Romeo ni sangol telanin ko kemo ni mastai babi ni vinakina baka lebu baleta
na bula ke te levu wa batarong kina do na marama gas ni buli chik sarong ko mi Mongolia gas ni buli chik mi Mongolia sanga ina kanga tareo na vitala no ya ni tukuno ko o ke to na gas ni buli chik mi Mongolia o ke to be kilai ena neto a buli gas ni buli dola kayo tali taka bakali baka ni ba maral taka chungor rovi ka o ke Master Romeo koti ko sare way nun o kla na sianga bang to ni buli da Romeo Master Romeo na vi kawita ke ado may buwana no na ado ni wainun. Na vi kawita ke may wainun. Eda go sa siya masara ni na tokalelom. Sa wada basta. Ya nan dolo bina ka gor. Ya o ko ya nanola ko lele mo ndo tulu tumo boy. I will not forget that moment that you took me to wainun. Wa tunga na ka ndo tukuna. Ya ndo talanga na ka kile kino wainun baleta nyoko e be ndong ndong ile buna kenangari. Eyo, ndo na una wa kautiko ya nambogi. Kira wala idina nambogi kitola ko baka bali nambogi na laidina angai lemu menangari mbeka rawa na singa kwa mbeka tarambe katuki na nona baka sama taudo iyo ese kan yo Romeo Ndondo nga kimana toka ni mga kaka iyo na ito kan talaga o Sicilia talanga indo talanga o Sicilia tamanikula indo talanga na maram ni maduata may tiko talanga ngo kimamya bulinga sini buli batamay ngai tiko tale na vida tale so iyo Atotokan din na isa. Iya ni sember na mongole ni tokolelo ma. E biti tala koribulo ni ada kata kini sember ni sangay bakan dita kina no bisurito Master Romeo. Binaka, waya wala ngono sa tiga mugas ni buliki na usali si Sara na St. Agnes Primary School in Ambua. E na loma ni tolo na ambaki. Au ali sikina au tau ya bota katalanga kina nunggu matabu bale bunwai. Au maru taka bakale ni maindo Sara na marama binaka na marama na wating o meriana. Tu chua ni gori bakabitina ni obalau. Bingara bital chungo ko na koribul na St. John's College. Satu ko na sandau tu na bakabinaka sa chua rita. Tingo ikirim baltan gor na nunggu koribuli mo na rita tal chua ni bakabinaka. Iyo may seneg na sa usanga ingole kina koribuli na Lomeri Primary iserua. Kau vingarabi bakalele Lomeri nimber nyungai taral taure indua na ambaki ni vemu. Baleta mi usali tigu stadi na university ni daba. Au kila ni atal no kina baka ni sati ko na matabu bale. Osangai lako enandua na lako me usa ko ni saumi na lomani indua na ambaki. Ko ngono ndo iyo sa usama ni sang ni saumi na lomani indua na ambaki. Ni wotsi kan namba kisa usa exhaust takakete na nunggu FNPF ko etuki na education fund mi support ka na nonda mo iyo ni bati ko ya Dr. T obo bibina kan ni uraile so urida ni bina ka sona risk and tara sona sacrifices iyo may Lomeri au sangai ndona mbaki sena tuni taka sa gas ni buli chunga na marama na watingu ni otia sangai au ngole le suki nambuka besi mulai gas ni buna lo manitul na mbaki iya dosa ambulare may nambuka buke iya au atok iya au pingarabi na lo manitul na mbaki may nambuka besi kori buli binaka vangi munre to kendalana besi nga may suba ki nambuka besi suba na loma ni tul nambaki. O teo sangay Manila suki na Newtown Christian Primary. May Newtown au tigo kina nanggo ato nga na kurni buling ko se ngone di se tok na imbatin sala. Kaya nangoni sala tata ko so nga ikinoya ko na tikina ko na street light. May Newtown na usangay ngole kina Stella Maris Primary. Ko tigo na sese. Ono kaya namba kina nunggugas ni buliti ko may Stella Maris. Oti sa Manila ko na bili si formatin tu. May usango lele sutali kina nung biasa na imbua. May ulay Wingarabi and na Sarawanga Primary School. Eyo. Ya na kon ngole kina. May na Sarawanga usangay ngole may undauray buli pakalaylay. And na Mbua education. Ang garabo kina na basic ko abo kina 5 na secondary, wata kina Rosang Lukawalo na primary, wili kina na kina korni buli ni kinda ni
na kindakan. May na mbuo education na usangay ngole kina primary solebu mi ulay binga rabitale na bagaliulun koribuli na primary nimbera ni ungay ngole may na tokalaweloma. Be bakati ko na ilako ni Vito Saki ni Vikadibi ni bakata bakangas ni buli abuniway. Sa totoo ka din sa di ba ka oreda the wireless style na mo wengaravi baka bekarado ka mga nakyan papirtan you went back to base. Nabebento lutong bori kunoy. Sa totoo ko mautin, hindi na rin na mulaki bulit talaga kay Solevo na wala na naman lifestyle to baka nakawasatan lo ta may liw o sana rin na bibisaw sa mayato yan na buli may buwa. Ndono binaka bunuay. May Solevo au sa kauta moya una vika au sa turuma mai na bitaun nung sa gas ni buli chiko bitilebo. Nangaunong gay lifestyle kin au sa kilani sa lebu na ikaw kaulis. Kau baka binaka na bika daw rabakay reta ko ng gas ni buli ni leba. Indo ako abakay tabikino professor una na babo. Gatuno ko na bisan Indo yang mitiko na bisan na kilani bimbi dake na nonda daw siya ta kana bisan. Indo na tanra meron kay nreta bata kede may na leon baka ni Cornibuli. Kung ano nandaw kami binakaberto ng gas ni Buli Solevo na tundaw na kapatakiyaw na kinandaw sa nga may raka na ilim na ka. Iyo. So it's a team effort, team effort. Totoo ka ba kauti? Talita ka ba kalibo na mo sa lakiba kay tabisara na mo sa lindaw rebuli. Ay doon na kay totoo ka ba kauti din tarida na bisus may na pwede sa leado pasar na yada ay lindaw rebuli. Iyo binakabakalibo bunuay. Kila na kaya binakabiyaw mo na nakakabakan daw rebuli ni baletin ni wasu ko ba kaya na diwa na tikina imbua. Baletin nila ka ng boss ni tikina. Awasa ka ni raw niyo doon makaya ni kebakawangkas ni bulichunga nangon ni sati ko na itabi bakan daw rebuli aw sangay waboki mi waboki na bitigina na bikor ni buli kaya ko kalungat na bakalib imba doon nangon na leka sara awa waboki kina Sekian barambal na mo gawir itu kaya mo wabok mo laki saraban na bikor ni buli ya baka tu kunit ko may 5 na secondary school rosang vulkawalo na kaya na primary school second ni bilikin orto na sob ni buli serto na matini viva dapat ba kay oran yo reda na buku ni ngangandre tiko na sanombua na kena loray na buli toro manda cukup baka sona kaya ngan rebi baka bimbi me daka kina bito po ni bosi wir na buwa ertumbay papalang keti ko sona ngandre merbi buken kini benua minaka na umbuwa indo na kaya indo nit nangono tok kini sulem au ndo baka binaka na yalo kimbuwa mbalete iko yalo re yalo re au ando ni tok me sulem na foundation ka baka tokay na Catalyst Foundation au nanuman ni sa tiko na isongo-songo ko randaw bibu ke lesua ni kina bikur ni bulu. Endo ango nandaw ba binibina ka be ratunga tibi kena nona ilaw na Catalyst kena kabaka utiwa ni na BTB ni nangaw na nga sa makawa kina nandesi sa ngolyani. Na indam-indambe na ibola ni buli. Kuya ko rasa saralako pa kayo yan ni na bikur ni buli. Sanggay tiko talimbang nga nona baka tulewa baka binakasarong gas ni buli liw. Nakya na lauray may baka nga tagisara baka binaka na ilawang baka ni Cornibuli. Nakya na lauray na daban din yang rangan repo rangan may baka na Willy Ball. And na sa kanila baka biaka tata bunuay ni Willy Ball ay ito na kaya bimbi. Na nakya na baka tabuli di may rawan na Willy Ball ni rase senggay tigubuli o iran nangone. Baka bimbi na infant classes may nakindi may dabay ni na klase duwa-ruwa. Kaya nga na ya indo na bibu ke nanumi me balete nindu itu na Cornibuli so be binakasar na nakaba kay na ibola sombe kay laylay beka iyo nangon enda siko pa kina na be Cornibuli satu na nonra library etiko na nonra school library so etiko sarangan na nonra school library as in a room so era na ibola era be wasiaki na be
na vi wale ni muli ya na kai laurai yo kambimbinga ya na mindua serangan na kene na puno ba tambah indua imbiu kina nei bola mer ni ba kambimbi taki kina na wili bola ya na kai ngandai bi ko ribuli ngai ombua bunua ya sang sochar ni bonua raw ni tabi garam kina na ba besi kumbale tani tuna kena ngoni sala ko yang bau sukura ya sambil na bindalan na isiro ukila na beto to wata na be sai viti tau do hotel ngame batu ya transport is an issue iyo balik son ngau na lenga ngoni sala iyo sa batu ya na bulak ko nanu make pakai na baka to do sar ngoni sala baka to do hotel na mona liba ni internet service ya nangai baka buna me na to do sar na bi kai mengarabi na bi ko buli ko ambe kaya abu ni wai totoka babi ni binaka bakali buna no muda buti ratung katibi lele besar sama boser bitar-tar chung bebat kiyau wasabi tar-tar bi ko mi angol tal ngamai ke bakai raw men me indona no itabi sangol buana ibol kerker una rede madana ndona ngon leka-leka ngo ena rede na kay bitar-tar mai men me indo tal ngana no itabi totoko bakauti au rede chung ke bakasa nakada ko Catalyst Foundation mengaraba na be resources sana gay roni daka na principal kerto na kasnibul be kana kaun itu kuno maya mengkara bisa dengan na non academic content ira na ngone na non bola wili bola ke na non garabi na lobu kurni bule totoko bakot wana na bumbua na yalo re na yalo lakwa di beira na ngone ni bua merra daule stali ke na buno don dira ne bakarite ke binaka masta isa totoko sara ya buai umbua era ama ayalore iyo ni ngone binaka kina be kana yalo eli buna bikabi binaka sarera me bakambe kana kanibuli na kena ndau toko ni na buli iyo sa chiko na kena yalo sa bombe ka chunga bakalele na kena ingu na do sar na kena bakatangin dengan devaki totoka wana nabu o maro ta kamatanga ndora kai rabi tar chumiki na biau turangas ni buli na iro matanga na ngone ni buar rabi tar chumai na nonda kurumui na nonda ready na suriti chumai mermai bosa ni bata-batang era kai sa cukup talaga ni buni wai o bango na lebu ni buni wai cukup ikem do mempo se elele tala no bungo na program mungo na bitar ngole cukup minggo tale na gas ni buli na buni wai na nas na bitak ket waya ye tale ni do ni bata bangko masta meron ni dame mata kan bitar no tak kan maro tak kabat mana do no binaka bata binaka sara ngo buni wai baleta ni mai da kana sota mai da talaga na songo baleta okay to mai bunuan bua so ngone ndo ma asongo ngo ndo na bunuan daroni songo kina baleta ni nda ve romo italonoa nda reida na kena non da ba longa ngataki so li bakasa ma ve sombe ka na numatu merna bingo mai sona bika da tukuna ombe ka o chupili a difference between hear and listen iyo na non da romo da sona ka kan da tumika minda vingoma tau ko sar totoka na ko bakali maruta ko bakali na mu reli subutali chiko werto no bulanger to samai mosote ni pata-patango iyo songo sa kachuk mera kere songo bina ko bakali mer weekend to may bua na kena levo ngana songo na kena bina totoka bakali sado dar sana ngol sana ko ina to kalawelom kero ni oba ko madal tak mamay nangona sa tandol kini bikim ni na mati katumba masta moni sa bonda na wanga buka moni sa moyani kina to kalawelom ro ni ba madal tak man binar bakal lebu bunwai au kila ni imber ni ngole mai overseas awasamba Andoni oti mai vida na buka mata ini buka nangono oti kina mai Corpus Christi I was one of the exchange students iyo mandona nangone andoni timing next year va mai Australia ngole ni Corpus va mai Australia mai Corpus ngole ni ibalangi au bondo vera na buka na mata ngon sandona kana nungu talitak au kila ni wa buka talimbe ngai Japani nandona ngauna mula ko bakabuli au leile sumai otia au Lestale Australia ule lismai yo kone la ni ngole mai na tokla weloma
kato kani kurambu I bunwai baleta una leus tale mandanga I wainunu I wainunu tiko kina endona bonua ni siwa na dana ko tokalau lebu ngona bonua ni siwa kake siwa kake ndona ngauna ndo toka maina messenger tono bango sa chingo ribe au sa wasarengo au sa chingo na tokalau eloma sing darsar mo ko mangani mai tokalau lebu ko na bono ni siwa kake wachiga na ngori na isema ni una leo suchunga na bonua au na numa mena sema kina na italanoa yo binaka awa sa toka na nunggu toka ni katakango Romeo sa tuko na tsingaw ko abi aurai va mo sanga molak mai ko ngono sabo ko binina kina virtual kasi buli kortu salumai o ginaulu maramani sangani ko samai rtau samai 3 buliu patake mereuni rausa ngole mo rausa ngai raido rau me rausa seta ko na platform ni kenalai sureti mai eso sama ni ado mai bia una nei bola me usambita mai oya una nungui bola kerker au sama ni dakaba kevea sa intakina aulai interview na ulu matua house na bono wingarab kina bakanda rebule na buan au sa interview oti au sa inta kau tina kena koni taraki nimber nyunga imbiumbiu mai au kilango indona kambimbi nimber nindambuita na nonda dakadaka menda kila na bono ndangole kena bakandita kininda na ngole ka na senga tali nindo na kai na bakalati kina nonda toso ko ngono baka binibina kini ni patuya na system ni nunggu ngole mai na tokalawelom iya usama ni buka mai na katini katoli ni Oktoba 2019 au ni wotinga na Fiji Day usa ngole mai usa mai tiga buta kata ngai ngole mai sa ando na kana nunggu mista kiratu na nunggu mata bubale bale tani mbiutuga ni na nongul matua o Patrick o Lilian o Leona o Bernard o Yossi o Gabriela ke Francisco na bitu na lube kirau it's a risk taking to leave your comfort zone and to move to a new place you will have to do your assessment mo assess ta kamanda na kuno tukina o sangai poso iyo ya na ngole mai it was an opportunity offered and I grabbed it with both hands au taura umarota kana lingang gurua au baka binabinaka baleta ke baka una semale suna kaya bak madala kino professor una au kila na no mundo baka liuda na kalu ya ka bimbi au baka binabinaka ni baya na kaya baka rota ki membaleta na nunggu bula kena nunggu sama itunggu na tokalaweloma au ndo sanga mi ndo masusara bakali buwa unwai yana besinga yana be kabi me ke baka muna baka toto bata kena technology okenda na nonda bulo bakal yang atunga mi ndo na rutunga na pasendi you charge your spiritual life 100% me ko baka ndo ni flat baleta na be bu kesar bakali ko na libu na be bakalunga tatakina do mai na nonda bulo iyo ko ya na bono usati ko kinango au sa sibingo runa mbaki na nungu bingara bi bakangas ni buli marautaki na beka bakaраутaki membaliti mamina sama idakdaka iyo sa totoo bako tilili boy bakambulu chukumeng kondo na turangan ni nairai bulu binaka na ita sililo malangi pamadal takat chukumeng kondo na turangan ni nairai kachuk mo ko ni siya ni kararaw menda bitu tunon to matabubale kanta ngole ni balangi talita kana kautuko na maya you have to take risks and sometimes in life you have to get out of your comfort zone. This is one of those examples, eh? Yes. So na nga una inda sana numasar nga bunwa hindi na todo. Inda sana numasar nga ni Sao Kwengo. Sao Kwengo. So na nga una inda hindi umanda tu inda toso. Da be toso yak menda reda na be kai tua bukiti burabura. Bale telemo na nga una ni undobi bukabuli di may na mo sa pinabukabi so tuna this is not the world. That's beyond this, you will have to have be open-minded. Mitandola chiko na numbakasa moreda tu na kahit tua buki.
Ngai daw tu na talaga bunuay chale na nonaka. You always have to leave space for somebody else. When you move out, you create a space. You create a space. Ang talaga nang unenda na binanumikinay. And then nasa kanina may tigot yung abakandua. When we move out, we create space for somebody else who would like to make growth. Kaya kaya siya narito ko. And alam talaga may doon, may rin ba ko na tos talaga doon na kaya. Waya do kinanano mo yung uwi ko. Sao ko ang bakatigo na bi bang madales so membalitan na sana andaw baka binakatigo nga bunway. Nasarang na kandi na todo. Kaya doon na rin naman ko nindo rumape. May kana mape patangawa siya ng bongi bita. Roni pa mataltak mo naman na buno atabo siya mati kumikina. May kimamirit taltungan na tao niyo tiko kina kina buno. Roni rin ba kana mape ngo? Iyo gori na mape o United Arab Emirates. Wana rin ni toka tiki ba nga na wasa-wasa. Nakauta baka wala ka may biya bunyuay ni nyoway nunutal nga patu ya itu na kenaway tuye. Iyo. Ruwa na matentura to ka wala kaya Oman. Iyo. Share screen tali. Setiaw. Iya, kotale. Iya, sana Ovas kartali way nunu iya tomar tali. I need to make connection all the time. May balik-balikin na Davita Lanoa. We've got Saudi Arabia, Oman, o United Arab Emirates ko sa ato sa rango, UAE. Yan na ni matintungo. Na matintungo ko ba tabakarap ay? Oya uto kay ni kebakaw na mu oto so da kinanomu kasa kinabono ka to kino LA go resar nga nabono chukin. Oya ubola ka to kana boda ki Oman. Oman go tok sarga ko nandam mo na boda ngo Iya ngori na boda ngori. Na boda ki ya wasya na matentu. Iyo. O UAE ngori na kena UAE. O Abu Dhabi ko ya bakain do na Emirates o Abu Dhabi ngori that's the Emirates of Abu Dhabi ko Emirate lebum duandua. Iyo. Na matentu ngo bunuai etiko kina sibe tini na milioni na tamatay. Tini na milioni. Iyo. Biyan duang beka nga na milioni era kay lewe ni bonwongo. Diwa na milioni about 9 million. Usa ni the exact figures. Biyan diwa na milioni era bulang ikiremay. Sando na wili-wili lew. Iyo, it's a huge number. Wili-wili lew ko ya. Iyo. Sanga itiko na kena city lew ngori Dubai. Go tok ngo. Iyo, Dubai ngori. Okay, to ni kito ngole may LA, ni kito la koy Dubai. Ito ba na kinamala? Nabiya to rambe ka to kay 150 kilometers. Iya, 153. Nabiya doon na raw lima sa buka tulong ka to kay undon nakauba sa matak. Kana ba biya rota kana yawan ang drive? Iya, biya dua na iwa kay totolo sa rambele take totolo na la ko diluri ngon salay. Most roads are straight roads and don utunga. Iya. Andin. Sa bakasar nga ure to kana na tombaya maybe kim do way nunu re na ngun salampe kang ko ilampasa. Iya. Tiko talaga na kinabindong-ndong ke bunway. Oy. Iya, tiko talaga na kinabindong-ndong may baka nga nabindong-ndong ko ato ka may way nunu. Sa to. Kimbalo na reto ka nabindong-ndong ngor. Sando na ka nabiya ba kananan? Iyo, baleta ni kautalis mo ko yan nangauna ni Tombukuka, nanggari na ikay Waituye. Iyo, sa uto naman mo, nasa salo ni Waituye, kaya may tokango. Enda matalaw ba kalibo? Iyo. Wow. Kembali bikim doon ang kasnibul na kurubul talaga obi ba tabuli dikina etiko talaga na taon ni batangango na korlibo. Etiko na ko ay LA campus. Iyo. Oira nang wani buli aran du kay sarang wani to kay ngay na kurni buli kay to tiko kinokit mostly to cater for the local students where na Emirati. Iyo, tiko talaga kinora tala nang wani tal may so ora tala tal tuman bi matintu. Where na international students. Iyo. It's a private school ko na kurni buli kay to kinokito. Private school. Itali, nung kurang atok mo na kanera mo daw na sorang kasnibuli, daw buli ka na namin na point. Sa totokan din. Iyo, bunway.
tiko talaga na ito kani baka kami baka Master John yung bali may Hawaii, Master John Rabisa. Iyo. O Master Penny Vadiloa, pataki Salu, Rona Viwatini. Kaya may may tuke de tunggo na tambanan ni Vingarabi. Biu may na bubale, may viti. So ikaw may na bubale, may may ngarabi na itabi ni baka Bolivia na Tokalaweloma. Sa kandi na sara. Doon tama ni bulili mo na nga. Nindola ki Bolivia ng bulak na itobo baka Emirati. Doon ito doko. Kila niya baka madalaki na baka pinakasaro o ito kani ngas ni Bulivitalina. Na itobo iray ke ndo na ka na itobo na non baka bimbita ka na non bosa. Baka buli di sarangan na bosa beir nangoni meron daw maroroya. Itu na non curriculum teachers iyo. Enda baka bin itu na non ray sulu meron daw ndar era marau takan na non ray tobo. Wata ke koya veilu taki wunwai. Ni oduru ni na itukur ni bule satu mai na itamba ke koya na shake. Ni ola ko talaga na besto esando na kana non rabaka liuda na non ray liu. Iyo. Andin. Wow. Dari tambong ko wasi atal tsuga nano o klang ko birembe ka nangon Pero batong bet mo na non ray sulu. Gori na non ra traditional clothes kwento na ngone kwato kay soya bato kaya me iyo. To kana umbi nulunra. Umbi to kana. Ka iyo. Sa totoo ba ko ito rongo to chika nano be ngas ni bulibita. Ngone erdo lang serkina se mera waita bindo na kaba ko panu nanto mon ra kede dai. Rosoli kede na lon meloma na non lang set. Ndono binaka. Eva kede anaka ke mamirai dan ngone erdo lang serkina or ngone ni Emirati. They proud of who they are. Era talita ko ira na non rekilay ra bakata kira. Sa totoo ba kawati. Sana mataw reto kina na itamba ni Camel ni sare na beka na Camel. Orang ni rai na buno kitu tiginan ko ndaraw ni rai na Camel na bingo na kedanga. Yo na Camel ko ra to ke era susungi na Camel senga ni ko la ko tunga era susungi na Camel. Tiko talaga na non randau veitau camel race. Ko na veitau ose tigo iketa nga wala ka to na veitau Camel. So mbeka bigito nang gasni buler sa bondo Camel yut. Au kila ni sana to mbeka pakalelay sana nga indaru bondo kambeka indo na Camel bunway. Sadi na ono nama kato na kemunitamba keran gay ba kaumay. Sana nga imbita ni nang uno sana bondo tikina. Totoo ko makawati. So, wetar tal tu ngasing matala na liw ni kanda bulit Membalete so na mono baka ko endaridir talaga nangon na non rezimbita ka na non ra tambeka na non ra identity. Ya rabut sarcungan no o ngas ni bulibita they are so proud of their culture and their identity. Doman da mo ibakan re. Weira ni tambangon era baka rong chung mini po kena tumbu-tumbu ang bimbi ni non ra marro na non ra bosa kena non rito. Pinakabakali po bunyuay. Au kila anda sando ni tinggon do nanguna ni Besau sombe ka weekend sa sengang bakaninda susumay na banuay baka ungeti sara kina bakali na bosa na numu baka ngataka in context na numu bosa taka na numu bosa in wherever you are. O kwa ngo na usa na kir tinga weekend ang dundwa sara me nakenan daw baka buli na bosa. O ya ngoni ni rutuma usaba ka nunu itu be watingu kana marami ni rutuma me nangain daw baka buli na nunggu bosa kana nunggu bosa kwa bosa dina baka rutuma veira na lubengu. Usa may senga to ni rawataya usana baleta na konteks sa bulakin na sa ratunga na sa uodo nga kaimbua na bien to kabyo yo weekend na rawa kambimbi menda na kilaikenda na bingo mana na bosa taka bakalim akin na bakalim ngani bosa akin na kare prangangon na au bihi au doksar
Sa totoko bakauti bakambula chukumengo ono rere na bakambula man tebe na maramani rotuma barong chukumeni Islândia Madam Marieta Ringamoto ni saka Madam na maramang no gondo sema tikumai na no programa suri chikwatara na masta me bakana no ni zabuti tiko na bosa ya na context tukun tarchunga ko nyo kwa susta la ngai biti bosa be matato no bosa bakabiti mai na no bosa baka rotuma ia tale ni dareda na ni sama itu kai biti ni bosa bakabiti matata bakawoti yang ko bikim ni masta sa rongo re na no ni bosa bakambua au sa tali takandin au sa nakila ni no barong chukumen ko na mundona bakambula sar chukuna ye mauri Mrs. Marianne marotaka ni sa takali chukumbakana no mundota na tomani chukana no to bakatabuli na ngone na bosa bakarutuma ya ndomo na mo ngono ngo bakambula man berto na bitinan erto bakarong sar chungo medawai Minaka Mariana na no mo bakarong chukumen gori medawai na no machiko ni na na numi ko na bingo na kedanga nindi na ni balabu chiko na mai tu bakango bekem do na ngone Patrick work hard Lilian Leona Bernard Chris Yossi Batake Gabriela. You know, the thing is about work hard in school. It's a journey. You go for it now, take it through, and everything will be okay. It's a sacrifices made, So along the ways, if life is hard, it's going to be okay later on. You're going to, some of the things you'll understand now, some will be later. Ambek nga nung kita tahu bertu nangon may bale raw sar na bi talano na bingaw na taw doko winway bale tinito na mo na liba na nonda bi tartar yo au kila sanduin du sar may nangauna ni tuwe na to kalawelo may liw may nangunang go ile butungan nangauna ni bi tartar bakarutak may bakambek na Zoom na platform keda nga satu menda meraw ninda na bi tartar na bingaw na keda binawaliw toko bakoti au maruta ka bakalebu ni sa me wase chuko ni talano mai na toko la loma ia na sia chuka ni ngule taba na no mundo le kisiwa kake toka la ulebu se bada ya nanto no bina kan gori bunoi ena sia ba kan tenindo na ngule taba na nonda susu mai nando na bakae na nonda na bikan taba kata ka boninda simone na enda na sia kan ngule taba rawa au baka samata ka mo nilus tali mandewi no baka samata kan dono no wasu kame no buli na maramana tinang go kwa sa baka sangau kwa na tabioka sa karir ro kwa na niu ngo sengai kalasi au sa no mo tuni sando ni mo tuna kalasi lima kina kalason au sangai tormo na nungu mo tuni todoka mi usango le mata sawa sa karir chuko sa sanga chuko na tabioka sa ko tumo kwa na niu mi sabaro karir satu na baka nyunyu na lako sumbi wa itu ingelis mo sa ko to may na ito ini bakakan o sa nangono sa ngole kina ingelis may o sa ko to may bida batan ng kari mesa may view mesa may bakaka binakab ni singa it's survival skills and the bulata may nando nang una ya itu na banu ni ikaw na takaba enarawa you put food on the table yo ya so na buli wa andonia may au numa mi nandau baka binakatika bona marama na tinang batigero na nunggu tumbu na bikaro rawan donwe raw bakador nang ni ulu matua talaga me bakayaw you face a lot of things it's on you as an eldest child ele buna ka undun makana karondun makora o iko aduru mani balete ni ngoni kasi don buatiko iyo na siwa ka ke ka totolo bunwai balito ko na ngono balaki na siwa baling o san retali totolo ko na kinakati na sa kaningula na bio otokaluli na siwa ka sa totoko bakauchi o klanyo na lista lain ko tokaluli werna maraw na kake ni redi kimuni ni sa lista lain wainun esa Sabitako bakal besar masta na nondor may vital no ni kuwa rong re na no mo bewase ya sa kami ko na ngauna kaya bakit ko bakay soer bebu ke na linga ni besusu na no mo garabi may na no mo buli ke na no mo tumber may vale sa kaya ngono gomo na baka binibinakamanta beira kaya bakay raw au na kirewa lang andun mo na lakalakalak na bunoy Don nandun la po Indonesia kali o baka ruta Don usaranga sakyan ngono sarangango
dono binaka. Usaba kami binaka tipo meu Sabi kami na barang ti kumay. Kami na barang ti kumay o mastay sa barang takachiko do na serikali. May nawili ka weekend. Tiki-tiko ni non na may biwase na signi kwenta. Maro takasar na vitalon mo ni bata-batang go. Na buku ni non may biwase tiko koe. Sema tiko bakan raw koe rotuma. Vos tiko may way nunu. Na siya ni muli raw koe na visus totok. Ado bi koe. Na non na mata bubale. May do may na signi koe. Nakamasta? Naka be kenda na baro na tigmay muna tiga boleh nga ina nunggu baka bilibin na katigo pero nunggu tumtu munggo indo na serikali wa bulia indo nga nangaw wa degu kina pakalele nando na buli ono no mo na wili kataleman ngo na serikali membaleta na marama na tinando ena no na sama yono nga bulu karu no na mbaki kau bulia totole indo na kena serikali ono no mo membawili katali me ndana mbawro nga tamantanga kina na matabiokan ni kuwa na singa talitaki ndina ni tau nauda kuru kalindi na yasiasi sama ya doba indua na ngona langi na marama na tinangu may wonos na bulu karuan na nona mbaki winaka tinangu na besus yanga kuera na lubiemu wekamu era marautaka kwa tamangu sa liu kilangi ke mami waka binaka ni kwa senga ni vengu na dhaka masu kina yalo binaka ni urai lesu ya makari na irai na siwa na vina na ngavi ke na sasamaki sakando kai na masu na mataka ya kabi senga ni dala isa turana ko sarui kambasi binaka tundono na inguni dhaka na besina na nomu bakasanga ke mami na senga ni uladaba kumbu nambuka ya kabi singa lebu emani mataka dada sara na nomu ndau siwa ya katoa ya na venga una taudoko na matu nrebe mbatua kake modi tini na mbele endela na mebakalolo kina ite ke mami ngorongoro koere dola kataumbale gambe siro bobole kanandabu ia senga bakandua na soro nandi new place all blacks tombu e ada ke mami na kla unika vika besi ke na watu lebu e bakambamba isa tinandu ko sanda udaka kandinanga sakawasi mike mami na buli sarna nongo serikali meu satinia ni memi masu mona bula maraukina isa tinangu ke mami sana numi iko tiko sara mo demanda marau masu kabunga tiko na mo vesinga bebinaka kwamba ngaya na kami mbaleta na marama na tinangu unywai na turangan na tamangu kwa may baka dingo na samba titio sa katulukina au baka binibinaka bera tiada ng gas ni uli era tumberi yang mai kara tutakatiko na takataka gas baka daw baka bulidi au kila na buli le bundondo enda na buli na nonda buli may loman nonda bubale ni samay da na program ngo sana baka binibinaka bikyan dan dua sara bikimini na sara tikmay kaya naman imbali ada sombe kana kautuku na usaha kirekina na numuni bebosoti ina ondo ondela nyabu kimbora ramba binaka baka lebu boy da ke kimboira au mai kana ambe ai ko mo mai baka sabuya baka iwa baka binibinaka baka binibinaka aki iwa program bunwe ti Dr. T ni mai kana ngoya kana baka kapakasang ya sa may soa au sa baka binibinaka ko pamando baka mundo palib sambil aku ambek ngaya Dr. T au baka binibina kan isul tilbe ng alala mi umbo wasia to kay sonaka membaleta na may tunggo ay natokal holong binaku galib isa mundo binaka bagalib sara masta na musuli tumen na mungaw na nakabinaka ni ko sa matakalilit ko may na United Emirates plan South chung bak na diwa na matakalilay sa gawin ko na katalaw pinakabagalib sar masta aroni kitulele na no may talo no tuwike mamili kuwa lele usar era baka binibinaka na no may nanto bulang ito kay tiko ni singo binaka ni kuwa tale ndo may bikile binaka sa maberto na bitinani sa matalanga berto na biokain me way nunu sa talaga ni wala kina na istema kina yan totoko rotuma kato sa ko ni binaka to yan bikim ni masta na nung bingarabi may na United Arab Emirates ni na tos binaka kakatoa na no musasang dotal na ngaon na rere ng pagkatumay ano kay bisurit tal to yan mo may talon no talitu kaya makati ko tali so tal na kao binakat mo may waste o na marutak mo ni list talimay mo ni maybe waste tali na nung patabat rong re na nung muni serikali pag binibinakata ka bakalib na nung may waste peke mami yan dosar
to sava ko mati sarchika ni Hawaii baka nuni vinaka na nomu ni signi kuwa mai na dalana nukundam mai na bonua baka Emirati vinaka baka lefsar Nakapakaliw. Naka. Success aba mo sarchika ni bikem do no signi ko bikem ni kada nang kasni buli mai na United Emirates baka nuni vinaka bikem do totok sarmasta ni gay mo tok Tulungan tapi naka. Sa vinaka baka lefsar o klavi kenda na barong tiko na sino binaka ni kwenda maruta ko baka lemu na veo se me baka doro masta na sino binaka ni kuwa vivo no kedo ni sema tiko mikina elebra sema tiko na korni bulu mena poindi e bita na maramongora baka no malestalin na besus ya ka mena korbul mena poindi so na maramati nanra rabuli mikina ber talanga na buli metawadi talanga na buli misolevu so talaga nang kasnibul na siya masarchingo may Mongolia ayan abuno ay vivi ako kina na vital no ni kuwa totoko baka woti to sa baka no ni binakachika na bubal na bunindilo may Hawaii and abuno kedo ni siya machumikina ni na katoa ka tosi binaka na no munibin karabi totok sara to sa baka mo dito kaya nalo mga ni mimama ni awongo and na siya masarchukina ki Okalandi may Aotearoa and na siya matarchumikina do tale na marama nimbua o milika punja nitaka ni na tali takatalangan siya maniko may natoko la loma ki Aotearoa o tia sana kay dangol tala ni kisuba en nga siya machukumikin na turanga direkta ni Fiji Museum may na korturanga may suba sawa ko mo dito kaya ni bikim ni totok sara ni mode mata naka nakabalew